एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता कोंकणी न्यूजाक आमचे गोंयचे जनतेचे म्हणजे गोंयान आलेले गोंयचे भायर आलेले गोंयचे लोकांन आनी म्हाका कितले जाणांनी तो व्हिडिओ धाडलो. हांव ऑनरेबल आमचो आमदार कालूस बाब जो आसा एक कलीग आसा. ही इज अ कलीग ऑफ लिगल फेटर्निटी. ही इज whether this law which was brought is very specific, and I will show you in the constitution, which I don't have to tell my colleague, that lands which are not titled are already in the constitution belonging to government to the particular government. Whether his video which is circulated is got cut paste korun gatla, that also he has to clarify. And honorable CM has also to clarify whether the bill brought by the revenue minister is to rob the lands of Goan as claimed in the video. I said when this bill was brought, I didn't say it outside, I said it in the floor of the house, this is an official land grab. Speaker, and I object. And I mentioned it, you never said object for this. तो चुकीचा अर्थ जो असा पहिली तो I made the statement, you didn't know what the bill is. This is आम्ही ह्याच्या कॉलिंग अटेन्शन हाडला. सरकाराच्या बिलाच्या नावाच्या सकयल सरकाराची बदनामी आम्ही खपून घेवचे ना. ताका जर चॅलेंज करपाचे आसत जाल्यार लेट हिम चॅलेंज द बिल इन द कोर्ट. Calling attention is a challenge. It is the recording of the Constitution of the India to write things. It will provide the full authority. I will tell the honorable speaker. Video. Because sir, Vijay Flat property identify करून गेला. सर्वे केला म्हणून कित म्हणटा. स्पीकर साहेब तेणी तो व्हिडिओ विड्रॉ की इतल्या ताकतिकेन हे बिल जे पास केले 2024 आज आम्ही 1 वर्ष नंतर आहा कितल्यो केसी तुवें आयडेंटिफाय केल्या. स्पीकर साहेब एक मिनिट हांव लिस्टेड इतलो बरो आहे. अरे रिलेटेड मरे तू कसो उलयता ताणे उलोवप ते ताणे हाडिल्ले केसी ज्यो आसा पळय न्हू एसआयटीन केसी सगळ्यो एसआयटी लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत रजिस्टर्ड केल्या. ताज्या कितले अशें तुम्ही धरल्या कितल्यो अबेंडन्ड प्रॉपर्टी कितल्यो आहाय आतां वयतल्यो.